Biće gusto. Kako mediji pišu, na imanju u Šimanovcima će se uskoro useliti zakonita supruga Edisa Fetića, Zilha Karišik-Fetić, koja će se pred milionima gledalaca obračunati sa nevernim suprugom, ali i njegovom ljubavnicom Draganom Mitar. Edova žena je navodno potpisala ugovor sa čelnicima Pink televizije i pitanje dana kada će ući u Imaginarijum. Edova supruga je potpisala ugovor u najvećoj tajnosti. Ona je imala svoje uslove za ulazak na koje su čelnici pristali kako bi gledaoci uživali, otkrio je izvor. Ona je potpisala ugovor još pre nego što je Edo ušao u reality i potpisali su istog dana oboje. Tada je planirano da ona uđe u zadrugu pred novu godinu, ali obzirom da je situacija između Ede i njegove ljubavnice sve komplikovanija, vrlo je moguće da uđe i pre. Edo je više puta istakao da mu Vera dozvoljava da ima čak 4 žene, ali njegova supruga je protiv toga. Njih dvoje su u braku 10 godina i imaju 3 dece, 2 ćerke i 1 sina, otkriva izvor. Njoj je izuzetno važno da očuva porodicu i svom suprugu neće tako lako preći preko svega što radi u realitiju i preko javne prevare. Tek se sprema haos, zaključuje dalje izvor. Da li će i kada ući Edova žena u zadrugu, ostaje nam da vidimo.